Kadnongot na pring jombi pisong yo. Kadnongot na pring jombi pilong arsap nyos ngo ujisu la rung hakataka temple badula ula snaya ka shabu badula beno yake brio badula ang watnum perlong kaying jong upa jong akum gayo. Don't make him the house of my father as a marketplace. Many Christians today, they make the church as a marketplace. Many children today make the church as a marketplace. Ban yalakai, ban kren kana, ban riki, ban lena dong shadong. Baru Jisu ang wat num pelong kaying jong upa jong akum gayo. Our worship is turning into a market life. Kajing mane jongi kastang ban kerlalong kumga jing kumga yo ka hat. Baru Jisu udumok yangi. Ujisu dumok yangi. Ujisu kendu yangi. Wadladangi jidia ka jingim yo. Ngim don benta ye ha ka jing mane ubale. Ladapi wan ban perlong yo ya kayemane. Ladapi kain tang hadu katne ya kayemane. Uji suang pim don binda ye ha kaying jongan. Kata kada ula be yaki. Ula be yaki. Ula be yaki taki beri bara bala kai ha kayemane. Pangitip uji su ula pinkal la kompong yaki mi jongi beri bala pinkal yang ya ka pisa ka tengga. Balik ngidon kamban pinkal yang ya ka pisa ka tengga. Balik ngidon kamban pinkal yang ya ki mij pinkal yang pisa arsap. Baru si jingim ki daka bakindiu ya u kaiser. Baru si jingim ki kindiu ya u kaiser. Baru si jingim kila kindiu ya ki blaitau. Nanda haba poisha pelau ying mane ki peisha ka pela ki don ki coin ki don ka pisah jong no kaiser kadon ka kli jong kaiser namar ha ka ri roman baro ka we ki aben shon ya ka muhor jong kaiser wad ha ka pisah minta ki wanra kita ki pisah baru si jingim kila mane kaiser Henry haba poisha perlau ying ngarung siya mane to ngapin keliang no ngapin